Simi Kedeng Pen Karbi Anglong along the police day Katalon. Lunkang Karchopen Karbi Anglong along the Srimanta Shankardeva Pirthe Kahachiarni Katalon. RD Dojot Penjapralang Sojutanga Klamalong Zonal Karbi Youth Festival Talon Pon Bomlo. Kardom Nili Karbia Birta Thanbang Sami Vilurban Kropi Nonar Jekta Birtang Tonpen Pre isi Arni Karbi Anglong along ta Angdi isi Simi Kedeng Pen Police Day Mate Police Arani Talon Pon 1826 Aningkan Pre isi Arni Henlo Assam Police Karjap Matya Mahang Kapathek Arni Lo Bharat Swathin Long Dedapi 1951 Aningkan Assam along Solajong Assam Police Ajakong Chelong Lo KP Chaudhuri Alangli IGP Ke Kicheng Arni Pen Ingtum Damsi 2000 Aningkan Pen Assam Police Day Nang Talon Pangcheng Lo Karbi Anglong along Assam Police ke claim kedam ke Messenger Pandifu SPSI Hemalong Police Adilung Semikori Dengpon Pusi Karbi Anglong ISP GV Shiva Prasad Ganjala Kat News Apherangkia Pham Than Pachini Alangli Police de Koson se Katalon ke Chengma Lasa Puthakta SP Ahin Pen Than Pachini thu Assam Police or Day Sabe बहुत बसुर परा सेलिब्रेट करी आही आसिलो आजिर दिन तुते Assam Police or प्रथम IGP KP चौधरी पद लैसिले तो हे दिन तो Assam Police डे हिसाबे आमी प्रति बछरे पालन तो करिम आज ही हमार पुलिस स्टाफ जुआकली देरी लोके ये दुर्गा पूजा ड्यूटी तकतो आज ही बहुत एंथुसियास्टिकली माने ए प्रोग्राम पार्टिसिपेट करिसे आज ही हमार ऑफिस सम्मुखत आमी आसाम पुलिस फ्लैग पोस्ट करिसो सब एकेलगे मिली आमी एटा शपथ लैसो आसाम पुलिस दिनत जे आमी राइजर सुरक्षार कारणे की करिब लागिब की बस्तु तमार प्लेज तक आमी एटा प्लेज हिसाबे लैसो और तार पिছত आमी डिस्कस करिसो Karbi Anglong alongta Chiti Thom Kep Arni Pharok Pora Chok Kep Rasir Kep Angdeng Srimanta Shankardeva Pirthe Kahachiarni Talon Pon Karbi Anglong alongta Chiti Thom Kep Arni Mahapurush Shankardeva Aphan Lun Kan Pen Pharok Pora Chok Kep Rasir Kep Angdeng Alangli Pirthe Kahachiarni Talon Difu Bornam Khora Hemalong Katalon Ajai Mek All Difu Nam Khor Samanoy Rakhi Samiti Pensi Pachun Pon Shankardeva Pen Koson Si Ek Saran Nam Dharma Abidi Pen Asa Maham Phang along Monsa Matawar Kitho Mala Saputhak Kachopha Aluhi Amal Saikia Than Pachini Pon Bornamghor Porichaalona Committee aru Kodor Difu Namghor Samondoyarokhi Committee Sohojogot Dinjuya Karyokosire Amar ei Onusthan Choli ase Nonmalom Sopor Phan Dihina Pharman Birtamo Ington Paniksina SMV Motors. All types of Hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road, 782460. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature galvanic facial, signature Auraleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong.
Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio-visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 70027709599, 9957607561. Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihin amo pi puthot birtalong wangthulo jarpalang sojutanga klamalong chitini pha ingore state cap arni ada porphainer cap apormalom pen asanason kilon ki kan chepate pon bomlo lapen porphai sia pormalom pen gorkha achik lapen penang akhaya tumta mithanga jutang apindeng sumpot pen jutanga klamalong kilon ki kan chepaklang pon Arni tili ke thoma pormalom pen rat amaya long pha pangjang alohi aman ben MLA Dr. Numol Momin chetong dun pen RDP dun lapen man peng alohi aman pen ka chetong dun BPEO Hakim Rong Pi rat cyclem bang phi kareng teron pi tirikam amai chun bang honoram sing naratum chetong dun BPEO Rong Pi pen rat atuma phan lam theke jai pon ke isi khaya long choklim ke doke elam eki pindeng sumpot henlo kapre ka khaya jutang ben ka chepre ke doa joksi khai barim puchipu dun longlo lasi mithanga pindeng sumpot lapen elam eki kapang chopon ver thekje phan ke madu sita bor iponang jiputa rat angno klar dak pen than pachini pon MLA Dr. Momin ben lam theke jai pon ke japralang so jutanga klamalong Cultural Complex Sasahem ki kimpon nangji kinang sot purat atuma phan than pachini pon lapen bidi sore doan ke nang chirap chitu dunji
Cultural exchange bangke kinang sot. Risoy jang atum henlo khayamoy arbong pupen chenglok penang an ardi dokrong alam thi jaipon. Ajo por phai cap apor pen karlitang manai terang pila pen karlitang long ingti tikimo amen pen lutun ajo paman pon. Labang somai ingreng ingkorap pho Zonal Karbi Youth Festival tirikam amai achun bang honoram singnar pensi ingpupon. Jarpalang so jutang aklamalong kipadopon ingkorap pho angdeng Balipathar Zonal Karbi Youth Festival ruptalin asengkan katalon pon along EM Jagat Singh ingti sitami cetong dun si RDP dun. Lang Royal Long Durga kumlin ke jok pensi Karbi Anglong along taning kreng hut katalon arong aje Durga Puja katalon ajamek pajut pontang lu. Arong aje ta kapang cheng tado lapen kapajut tado. Karbi Anglong ta aron atang angbong nipli Durga Puja talon det api chitin thom kep arni Durga akumlin Lang Royal Long jok dampen Durga Puja katalon pajut ponlo. Difu rong supi pen difu manja toward 7 miles an Durga akumlin pachajeng pon pen difu alang Royal Long Durga akumlin jok damsi difu rong supi along ta Durga Puja katalon ington pon. ADC NK Deka Borua Difu Town Committee Executive Engineer Nipu Datta lapen Arya Sangho tum chitong dun pen Durga akumlin aphan lang ke jok asai along langchari dun. Ladak kachini jia phan chathan pon mi. Pining difu rong supi angkang kado kawi Durga Puja katalon long plik kebrahini ando. বেলেগ একো নাই আসলতে এবাৰ আমি যোৱা বছৰ নিচিনাকৈ আকৌ একেটা জেগাতে এবাৰ আমি হেৰি কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু পানী কিন্তু দ আছে এবাৰ প্ৰায় এডিঙিমান পানী আছে সুতো বেছি আছে সেইকাৰণে আমি সিফালেদি SDRF মানুহ ৰাখিছোঁ লগতে আমাৰ পুলিচবিলাক পুৰা এলাৰ্ট কৰি ৰাখিছোঁ যাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কোনো তাত নামিব নোৱাৰে বাকী দেখা যাওক চবেই লেট আছ হপ ফৰ দ্য বেষ্ট আনন্দে পূজা উপভোগ কৰিব লাগে ধন্যবাদ আমি বহু বছৰৰ মূৰত এটা টেম্পৰাৰী জেগা এটা বৰ্তমান পাইছোঁ আমি ভাবিছোঁ যে এটোকে যদি আমি পাৰ্মানেণ্ট হিচাপে কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া প্ৰতি বছৰে আমাৰ যিটো আমাৰ বিসৰ্জনৰ দায়িত্ব এটা থাকে সেই দায়িত্বটো আমি সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰিম আমি এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট জেগা এটা বিচাৰি আছোঁ বৰ্তমান আমি এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট হিচাপে পাইছোঁ আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যাতে এইটোকে আমাক এলটমেণ্ট দিয়ে মাটিডোখৰ যাতে আমি পাৰ্মানেণ্ট ইমাৰ্চন ঘাট আমি বনাব পাৰোঁ Berta Bangkila Posikang Ton Poniklo, Laing Bom Takar News Channel, Dome Takme, Kurang Tu.